Kajingeki ban persyak ya ka Citizenship Amendment Bill aja ka khandai. Balawan ra dak sarkar BJP bat bala pliang ru hapo ko Lok Sabha kala nang jur nak we sngi syakawe pan. Haki babun ki jaka khamtam hapo ka jela Meghalaya bat Assam. Haka bakum kani la sakhiru Bakari Boy Youth Federation RBYF sengkemi kalami paiba ban pelong ya kajingyat paiba hasor nongpo ban penpau ya kasur jo kajing persyak ka bajur ya kane ka an CAB. Kane kajingyat paiba bala pelong dak RBYF lasdang nadu ka Pelau Trekam jong District Transport Officer terter hadu muda Urban Shopping Complex nongpo. Haka bala sakhiru bagi paiba lembat ki dekhot ka RBYF kilara ru ya kijing thok beper ban program jur ya ka sarkar NDA khamtam ya ka parti BJP ki batmu ban pelong an ya ka CAB. Nalor ka jing program ru ya ki menteri sarkar ki bala syat kala ki paiba ka jela Meghalaya. Kinoilam ki bala keren bat program ru ya kane ka jing temu ban pelong an ya ka CAB ki kentup nadu uba bipul. Thank you Presiden rangba ka RBYF uba CL Masyaring uba ban buhai makodo uba FM maupuniang lembat kiwi-kiwi kiri rangba. Hadin ka jing elang kala don ru ka jing thang ya ki tenshop jong Amit Shah menteri katanat poing ka jong Konrad ki sangma ubade menteri rangba ka jela Meghalaya bat jong ka Agatha sangma MP Ketua Parliamentary Seat. Iban map ini paiba belum korom jong katai nongpo Bakari Boy District Baik jongi bahadu kini ski kitip bakane kaseng jong Bakari Boy kapadon hapo riboy dan usam kakendai spat nyopu kendai nyimsem lawan sebi paiba berpensyai hakabiri berkesibi handai kijuyu ipat kani kaseng kejumpi kajuyu ki hakilat lembak kilat patai kubur ha ditain selong lane ha ditain selong bat kiwi kiseng kendawan pensyai batung kiseng traidi yakin dong para bagi pasong pasa hapo ke distrik. Ngayeng ni suara penjam sekemat harga bedi berbenda kiba ni dan harga bedi berkesibi kapokong sale kapang kuat ba ni barong insyai suara kei kata kesibi. Kesibi kadi kawai kaan kaba kilam muan aman harga menen ni kila aman kisi berada ni kila pas lembaga lower house kata ke Lok Sabha. Kabagiong kata ke Citizenship Amendment Bill jong Sam Arajar Khandril. Kani kan kalau mereka nadu Islam mensua nadu Islam akan pendai pak sanpusan. But hari ni sarkar pemerintah kalau semua semai no ya kani kan dah kabohong. Hak section 2 hak kani kan jika semai ya kani kan CB tidak orang hak section 2 ba kino kikar Bangla. Anak kita nak ri Bangladesh, Pakistan, bat napo Afghanistan, kibere ki Hindu, ki Kristen, ki Sikh, lapat kiwi laj no ki Muslim, kila penlong trairi jong dari India, kibalasong basa halaneswa jong kalai buwe terik Desember Arajar Khatsa. Kabar ni pulia kani kani. Haga section kebenriu kaong ru ba hagaan ki pemensua jong Islam kakendai pak sambusan kiom ba kino kita ki mender ki bawan lagi we kiri hapo kiri jungi
Suatu apply ya kata ke citizenship jom kali kari jungi kidi bansong bansa hadu kadway snem kadal snem kenti Henry hagani ke tipe mai ni kai ni ban ba kala pentiang tang san snem kilala banlong pat kita kitrai hapo kajela ke jungi la hapo kari ke jungi te ladang ipe ini nyamli ke section jom kali ke tipe mai ke ni kan kai ke bangi yoi Haga section ke bahar kiong ba ki breu ki balasong balasa haga bijungi hadu kalai buwe terik Disember al-hajar khatsal kabar lagi pe ke section kabar nreu pat tom tang san snem lagi sim ya ke jingya jong snem nadu kalai buwe terik u Disember al-hajar khatsal bak mentangi la poiru how Disember al-hajar khandai larang in abstang kan tu kan ni sngi Nila poiru haka lai puai dari Disember arja kat kendai. Bakani itu arja kat sawah itu arja kat kendai. Ni ba kalong isan snem. Kampli lenti tang ya gitu di mender ki bawan suara lai puai dari Disember arja kat sawah. Henry kapliu ya kalenti ya ki wei di mender ki bawan lagi ni lai teli kiri. Hadin ka lai puai dari Disember arja kat sawah. Nama dia kat san snem ki basong basa apa kejelai jingi. Kamu Hagani ke CAB, kam semula ong tangi teki arja suaga Disember, lai buai terik arja katsau, Henry kana ong rusan snem, kamut ba hadin jong niu, lai buai terik Disember arja kakendai, lalai kiwan hadin jong arja katsau Disember, kamut kinanggan kelenti, anda kira dat ya kata kasan snem jong bijing song, jingsa jengki hapok kari jongi. Hagabi dia bekani, baru kiseng halang ni persya, nama kumbakalong. Ngidi man ai man sim susu ya ka asam ya ka jengki hapo ka asam nama nadu sam ka kendai spa nyum kendai ka bagani ka seng ka ka dan seng nadu kita kisnam ha asam kilayaki ya ka jinpun jung kita ki mandar ha ka jilla ka jengki nadu sam ka kendai spa nyum kendai hadu sam ka kendai spa prapun reu kalang ka jengki ka betul ha ka bidi ban check ya kita ki influx ki badrum hapo kajela asam baki ladu bundli ki mensim breu habre hagadiya ki ban be ki ki mender na kajela asam but how tam ka kendai pa prapun breu baka sarkar India kala manjur ban sang ya kata agreement habre ki lai parti kabalong ka sarkar India ka sarkar asam baki patpa jong ka asam ka ba mikmat da kalian jong ka asu hagadiya soy ya kani ka agreement ka begitu ngitik patba menta kata ka asam akot kadang ka jingi akot ba kino ki khar bangla ki balawan rung hapo ka asam kila sini kot of ya ka balong kar kendai pa nyok buwe kata ka ab sau terik umat kar kendai pa nyok buwe nangta kilong bangin penyat no ngin implement pat ya ke NRC kenapa ngin yo ban check kino ki balawan haswa jong kate ka khat kendai spa nyuwe but kino ki bawan hadin jong stem khat kendai spa nyuwe but nalu khat kendai spa prapun riu kala pentri kami ya kata ke NRC but Agas arajar khat kendai anda bakila ada penlain no ya kata ka final list jom kata ke NRC kai ke bangi Ngiyu ba kung bakhat kendai lah. Rius ba arbon riuot. Kita kin illegal immigrants kidan, ki refugee kidan hapo kajela asam. Perkhat bhi ko ba khat kendai lah. Ladang isim ya kecingkan jong ku brin nyong trap nyong skum. Tamu jangan riu kasi. Iman ngim simla jan kan riu lak ru adu mentang. Ada kini khat kendai lah. Ki illegal immigrants ki badan hasam ki bala reject no na NRC lalang isim dia kata ka asam makot kalau om kat punga foreigner endi pot no yeki hagano kano kejela bagi ki yawan ban kala ni kamram jo government jo India jo ka sarkar ni jongi ya ki pata jo asam begini ka kendai lak ngot ki bala pau bakimde kita ki try meluk jom dari India hi lade bani bono iki hagari ki katkum ka ai